Robert Hesan iz Pinkovca. Govorio sam o svojih publikacijah, prvo Hrvatska dijaspora u Gradišću, a potom Osmanlije u Panoniji. U prvoj publikaciji sam predstavio nekoliko hrvatskih bjeguncev, odnosno kolonistov, i prvo sam spomenuo Georga Vukovića, ki je u Klimbuškom misalu zabilježio na zadnjoj stranici knjige Oče naš i vazmenu jačku Kristus se gori stan. Potom sam spomenuo Postilu iz 1568. leta, a kao treće poglavlje je posvećena ovomu Mekiniću, ki je u Keresturu dao tiskati od Farkaša dvije pjesmarice, duševne pjesme 1609. leta i 1611. leta. Onda sam još spomenuo katekizmuš od Celindovskog farnika i konačno Išu Zlatu od Lovre Bogovića, a završio sam predavanje da sam rekao da ovdje ne treba sada govoriti o naših dva velikana, to znači Miloradića i Ivicu Horvata, ali spomenuo sam vršnjake Ivicu Horvata, kao što su bili, na primjer, poglavar Gradišća Lovre Karel iz Borištofa, odnosno njegovi školari, u prvom redu Augustin Blazović. I onda sam rekao publiki da bi još mogao u novom izdanju, u jednom 14. poglavlju, još nekoliko ovih važnih, prominentnih Hrvatov u Gradišću spomenuti, na primjer Meršići, stari Meršić, Martin Meršić, stari i mladi, Joško Preč i Karlo Preč, Antona Leopolda i južnogrešćanski Hrvat iz Šeškuta, Jan Drišević. U drugom predavanju sam govorio o svojoj najnovijoj publikaciji Osmanlije ili Turki u Panoniji i spomenuo 11 opsadov ili bitkov, početo u Kosovu, na Kosovskom polju 1389. leta na Vidovdan je bila bitka između srpskog kneza Lazara i sultana Murada. Onda kao druga zanimljiva i važna bitka je bila u Bosni 1563. leta. Onda je došla bitka za nas, kršćanske Hrvate, sudbonosna zbog toga, jer su po toj bitki Hrvati počeli bižati i napuštati svoja ognjišća i išli ili u zapadnu Mađarsku ili na Kvarnerske otoke i u Istru. Potom su onda bile vrlo važne bitke od Mohača do Beča i
Te 4 bitke so zato vrlo interesantne, jer kod prve bitke je umro mađarski, hrvatski kralj Ludvig II. I Hrvati su onda izabrali za svojega vladara Habsburgovca Ferdinanda I. Ako bi još onda spomenuo prvu opsadu Beča 1599. ljeta, obrana Kisega 1532. ljeta i konačno opsada Sigeta 1566. ljeta. Tamo je branio junak Šubić Zrinski Tvrdjavu, a Sulejman, ki je bil zapravo kod 4 opsadov glavni, je u toj vezi i tamo je umro i napravili su za sultana Sulejmana i za junaka Šubić Zrinskog memorialni park u Sigetu. I konačno smo još spomenuli bitku kod Mogerstorfa 1644. ljeta, druga opsada Beča 1683. ljeta i konačno Beograd 1717. Tamo se je kvazi kao glavni junak borio princ Eugen. I time smo završili predavanje i došli do diskusije gdje su neki iz publike stavili pitanje na mene, a ja sam pokušavao na to pitanje i odgovoriti.